Apollo Rwanyangabire naguze nyama omukatare ka Katwe cy'Abandara abantu batwire ne betombo itongwe nyama neba nenuka ati agitere mbaze nukuwe byamagara ko musharaho konka kateka hukakokora tondeka nyuma akasigaho umukozi wo wakwatwa egite kukirakirana na nobwisi ogunaba yita abantu intentionally akuba yagurente arikumango omutumbi gwe entefire yagurente arikumango entebiragurwe termwe mbazi abyakira byo nabireta bihereza abantu hata abantu shanga bariyo nubariya ibibatari kumanya owakwatwa yagambira polisi ngo nawe n'umukozi ngo nibamuretera ati yaguza ngo nahabweco baboze kansara ngo hawo ko batari kumanya aho bakozi bagira naho bari kuziya kandi keri umwanya gwanjye keri umwanya gwanjye guse nogo umwanya nogo narebo akorobanya mbe numjiye nyama iyo nyama sindi cy'imana ubinagihayo Joero ahereza rukurire by'amatungo yagira ngo enteye kansara yaba naguza teyine baruha yona kandi ngutera bagirwe ahezindi zibagirwa enyama yo nemashange taro stamp oba nembuzi oba nente oba nentama omukatare enyamejo imwe mutakajugura kandi mujuru reporting tugezeho kujukura tarza okubagira omwanya gumwe tugezeho kurwanisa obushuma obwente enteje teyine nabara Chairman wentebe yo kubanza habwa Katwe yajemerere bikorwa nkebi akwari hendwara zizira umunyamishozi takwetegerezwa mwe n'abantu nkeye amatungo ga yefera abantu basheme kurafukiza kurya nyamejo akwa nebera umubu twagambaho na kansara ogwa hasimu atiyo yatugira ngo we ariyo naruga Kampala nani nikuzantayo siyoka nani nikuza Kampala yindi ayo ni nduga Wanji nani nikuza Kampala yindi yo ni nduga abucha yawo bashanga nyama ibambaguza kwizunzira ananyangwa unashanga kuri uzinya misuze ya ibintu zero bwa wanogira ngo nanisha bo tushobojere kumwebembezo w'abantu onde kende getafari wanji onde kende gemutafari nabwa nyuma Isaiah ahimbisibwo wakwatwa yatwarwa mu cumbi cya Shema Central Police Station Kabohe kandi nyama yona bajosya obwe bakiri kwiga kansara gashakwa mayi kwatwacire